Sanibonani. Uhleli nomboniseni Ndlovu ezinhlelweni zakho kumabonakude wakho Ndlovu TV. Kuyintokozo kithi, siyakwamukela ukuba nawe ube sohlelweni uthamele uhlelo lwakho lwezokonga. Namhlanje sikhuluma ngendaba zeyonganathi ohlelweni olusha esinalo, uhlelo lwe-Asihambisane Stokvel. Kulolu hlelo lwe-Asihambisane Stokvel luhlelo olusha esinalo kwizinhlelo esinazo kuma-portfolio esinawo akhona njengamanje, uhlelo lwe-Asihambisane Stokvel. Lolu hlelo ke lusebenzisa iy'nsiza ze-rotational stokvel. Uyabhalisa ohlelweni sikwenzele i-portfolio yakho. Mase ubhalisile i-portfolio yakho ohlelweni, mase ufuna abantu abayishumi abazobhalisa ngaphansi kwakho. Kungaba abantu abayishumi, kungaba abantu abangama20, kungaba abantu abangama30, kuya phezulu ongathanda ukusebenza ngabo. Kulabantu ozobafuna nabo bazobhalisa ohlelweni under your portfolio. Uma wena ubhalisile ohlelweni under i-portfolio ye-R110 ohlelweni, so nabantu ozobafuna abayishumi bazobhalisa nabo ohlelweni under i-portfolio yakho ngemali engu-R110. Umuntu ke ohlelweni ongenile kwi-portfolio ye-R110 kwi-stokvela uyaye abuyelwe imali elinganiselwe noma angithi imali eyi-R1,000 after abantu abayishumi sebeqedile ukudeposita, ukubhalisa nabo ohlelweni. Sikwenzela i-portfolio yakho ye-R110, then mase uyadeposita i-R110, then i-portfolio yakho mase ya-activate, then mase i-activateile i-portfolio yakho, then uyaye usu-recruiter abantu abayi-10, ubhalisa abantu abayi-10 ohlelweni. Labantu abayi-10 nabo kumele badeposite ama-R110 to fulfill your portfolio yabantu abayi-10. Then if abantu abayi-10 sebebhalisile ngama-R110, then wena as i-portfolio holder ubuyelwa imali engu-R1,000. U-R110 i-minimum amount ongena ngayo ohlelweni. Ungangena nge-220, ungangena nge-330, ungangena nge-440, ungangena nge-1,100. Ungangena uma ungene nge-220 ohlelweni, wafuna abantu abayi-10 abazobhalisa kwi-portfolio yakho under your name. Abantu abayi-10 mase bebhalisile bonke, wena as i-portfolio holder uzobuyelwa imali engu-R2,000 ohlelweni. Uma ubhalisile nge-R500 ohlelweni, R550 ohlelweni, wafuna abantu abayishumi abazobhalisa under wena, under your portfolio, babhalise ngama-R550 ohlelweni, then wena as i-portfolio yakho uyaye ubuyelwe imali engu-R5,000 umhlomulo wakho. Uma abantu abayishumi sebebhalisile bonke ohlelweni luka R550. Kanti futhi uma ubhalisile ohlelweni luka R11,000 kwi-Asihambisane Stokvel, uyaye ubhalise ngo-R11,000 ohlelweni. Then mase ubhalisile, mase urecruiter abantu abayi-10 abayishumi obafunayo under your portfolio. Uma abantu abayishumi sebedepositile, sebethumelile imali ohlelweni, ba-activate ama-portfolio wabo nabo, wena njenge-portfolio holder uyaye ubuyelwe imali engu-R100,000 ohlelweni kubantu abayishumi under i-portfolio ye-R11,000. Kanti futhi uma ungena ohlelweni kwi-portfolio ye-R55,000
uyabhalisa nge-55,000 rand iportfolio yakho i-activate. Mase activateile mase ufuna abantu abayishumi ohlelweni, abantu abalishumi abazobhalisa ohlelweni under your name. Then uma abantu abayishumi sebebhalisile under your name kwi-stokvel, asihambisana stokvel, wena as a portfolio holder uzobuyelwa imali engu-500,000 ohlelweni uma abantu abayishumi bonke sebebhalisile ohlelweni. Kanti kuyenzeka futhi ukhone ukubhalisa ohlelweni ngemali kuhlelo kwi-portfolio, wenze i-portfolio ye-110,000 or kuhlelo uma ungene nge-110,000 ohlelweni wa recruiter abantu abayishumi nabo abazongena nge-110,000 ohlelweni kwi-rotational stokvel. Wena as i-portfolio holder uyaye ube usubuyelwa uhlomula ngemali engu-1 million rand after abantu abayishumi sebengenile nabo ohlelweni ngemali engu-110,000 rand ohlelweni. Asihambisane stokvel ezinye zenhlelo iyonganathi enazo okwamanje. Siyanxusa ke abantu ukuthi bangene babe ingxenye yohlelo oluhlabahlosile, uhlelo lokonga imali, uhlelo lokukhulisa umnotho. Asihambisane stokvel. Isiqubulo sethu sithi cabanga ngesizukulwane, ukuthi zonke izinto esizenzayo ngemali masicabange ngezizukulwane, ukuthi isizukulwane masibe better kuthina kwindlela thina esiphila ngayo, sona sibe better kakhulu kunalendlela thina esiphila ngayo. Ngalokho ke thina siyonganathi sithi masibe nenhlelo ezinhle neziningi ukuthi nibe ingxenye yazo, ukuthi sikhulise umnotho njengesizwe, sikhulise umnotho njengesizwe, njengemindeni, sikhulise umnotho wethu ukwazi ukusimama ngendlela efanele. Yonganathi investment, siyabonga kulolu hlelo asihambisane stokvel. Siyanxusa ukuthi ningene, uyangena ohlelweni ubhalise mase ufuna abantu abayishumi as your minimum capability abantu ongasebenza ngabo. Mase uthola abantu abayishumi nabo badeposite ohlelweni under iportfolio yakho. Uma wena ungene nge-110 rand nabantu ozobafuna bazongena nabo nge-110 rand. Uma wena ungene nge-550 nabantu ozobafuna bazongena nge-550 ohlelweni. Then umhlomulo wakho uzobuya after usuthole bonke abantu abalishumi, and uma abantu abalishumi obatholile sebedepositile nabo ba-activate ama-portfolio wabo under your name, then wena as a portfolio holder uzobuyelwa umhlomulo wakho. Siyabonga. Yonganathi investment.